Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u an. Perjanjian National Council apa kajang lam Presiden Desember miling do kalalik kendo yo ba wan kit National General Secretary ke BGP Meklia hala kajang bat ke polisi ti do yong hajan jahils ke JNC ke penpau ya kajang sokia ba ke kendan jong ke MMDR ak kim yahap bat ke kombat tenrai kendo jong ke jala ke sengadawa ba ke sarkar padeng bahkan pelai no ya ka anya Meklia kat kum kabor jo sik sedul agensi kadoru ya ketingya pai ba kajing ya clear bolong hinyo turik uyong arjar fundrew kabapni ya kajing doa kajing ki ba kadan ke polisi ti do yong ka ba kerpang nak lang ba wan kit po sana la kular bandra yang dikamat sak sarkar padang par agensi ka kentai lu nak kajing kerun CM da ka boang ba kajala kadan ka hak bandawa kajing da kerpang 6 tau do yong par kajing pelat ya ka MMDR hakasinong markadai ka political will. Mentah kesengi nak kaliang jongi ke Janca National Council nilayo bani kendu badi sekretari jongka BGP Meghalaya iba one kit pochna. Api kejing kode keran ke jong sekretari jongka BGP yang i gum keseng kalong hadin bangila submit ya ke memorandum. Haka jingi day bat kejing ti dewyong hapo kene ka jela ke jongi. Kumbalong mentah naduk bakhang yo dewyong hau arjar kat kendai ka Supreme Court lakal apelaj ya ke kejing tre dewyong hapo ka jela Meghalaya. Henry ke babu jing yang i ke long bagi haban but ya ke MMDR Act. Ya ke MMDR Act hi kam yahap bat ke state ke jongi ke baide bat ke kamti doyong. Hakan yo terik jong uneu benai ngila pelong ya ke we ke jingi ki apa East Janca Hill District. Ada ki hajar ngut ki pait ba kilami ban pensngeu sya ke sarkar bang ngidon kam ni ki mining ki bayahap. Bat ke jingman jing long jong ke kendeu ke siap ke jongi. Tangi kum ka JNC ke bayai budin ya kene ke sur ke jong pait ba ka baide bat ka kam dewyong namaru dewyong hiu dew jakpo hapo ka Janca Hills ke jongi ta ke jingi kran ke jongi ba di ba one kit ka long ka ba snowtenat ka long ka ba don jingkermen namar ma i ila ai assuran yang i bakin sara ya kene ka mat shedu ka central government tangi la kran syai ya iba one kit ba hoi abangi phaiden ka judgment jong ka Supreme Court ya dewyong kalau ong bangimla bantre ya dewyong klaim daya ket kum ka MMDR Act tangila ikran bat i halor ka paragraph 12A section B jong ka shidil ka bakran syai lada lembaga notification jong presiden jong kari India ngila ban exam na kino ki central law tangila ikran rubat i ba ka kalentihi yang i bangin light na ka MMDR Act kalong bangin exam naka nika ain kamta maka jingi debat ka trade dewyong ke jongi lada ka sarkar India ka don kamon kam don jing ika ban exam ya ka state ke jongi naka MMDR kamta maka bai debat utang bat dewyong umde bat ki we ki marpo kendeu fi ladangi pai saka jing ke jing wang jong ka sarkar India ya ka artikel 370 jong ka Kashmir Tala dangi pairu ya kejing exam jong ka sarkar India yang i ka Meghalaya na ka CAA. Takani hi kapan i bakam dan jing kenya ka sarkar India bakan withdraw. Lene bakan exam yang i na ka MMDR Act haka bedai bar ka jing ti dewyong ka jong i po ka jela Meghalaya. Kenang makan long ka jing kan long ka jing suk. Ya ubaduk ubarangli na madangi yat na kene ka open cast mining idon kami ki jaka ki bahek da ki 4 hektar. Hapo kamtam ngi keran specially hapo Janca Hills pun ki beri kidon ki jaka ki barit tolong kene ke 100 hektar kamlong sulensar kenya borok ki pait ba ta ke badan kam hang neng ilong ka banung kong hingi don kam baka sarkar India kan exam ken jingi na kene ka MMDR ka baide baka kam dewyong pi kendiat ngakwa ban phai se ke jing ong jong chief minister jong ka sarkar jela ga jong yu sar konrat sangma baka sarkar India baka shna ya ki an ke shna nak benta kari India hoi kata ka de ke jing shisha Henry ke jing ong jong upat benta baka sarkar India kamla ban ai ki an ki bakar pang nak benta ka jela Meghalaya namar yok baki we ki state ukin sopan kumju kani kalong ka ka bom don nongrim namar borok ki state kim don ya ka sik shidil tengi po Meghalaya ngi don ya ka sik shidil ka ba penkesan yang ya ke jing long trai ke jong ya ka kendeu ka siap ta kani hi kalong kata ke jingkang ken yang bengin lech ke sarkar India tengi ai ke jingi ro ya ke BGP ke bala keloy ban ke bala kular ban shimkhya ya ke ne kamat ngilai kran bat di sarbangkit lada kalong ke bala ba in yalam lang ya ki yengiru
banikiran bat ka sarkar India kenang bakan ni kan nomlong syutang ka jingkwa jong ki political party namarkan ni ke de ke jingdawa jong ki paitba jong ka jela Meghalaya hi borok kowe banakan yang jong ki seng ki kentat mardore ka jing statement ka jong CM namarkan ni ke jing kran jong CM kai lambakala yo paitba namar habakadon ke jing kermen belengin in penduk jing kermen ge yo paitba tementang ke jingkhang hi yang ke long tang hapo ke Delhi aga sarkar India tangi kerman scam baka sarkar BJP baka parti BJP na po Meghalaya kan simkia ya kene ke jing ke jong paitba ujongi kenang mangin yo amat yo sok jong ke jing bakat ya ke artikel 370 dang la ban weng na po Kashmir lene ke sarkar India kan la ban exam yang ina ka CAA Citizenship Amendment akam dan jing ke nada ke sarkar India ka don kemon lene kata ka bingi angka political will